Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nataka nikupitisha katika Mithali 25 mstari wa 16 ambayo nayo inasema, je, umeona asali? Kula kadiri ya kukutosha, usije ukashiba na kuitapika. Mwanzo anasema umeona asali. Asali ni nini? Asali ni kitu chochote ambacho kizuri, kitamu, chenye kuvutia na chenye kushawishi uendelee kukitumia. Lakini anasema hivi, kula kwa kadiri ya kukutosha. Kadiri ya kukutosha ni nini? Ni wewe mwenyewe lazima uweke mipaka. Hata kama vitu ni vizuri kiasi gani kwenye maisha yako, unahitaji kujiwekea mipaka ambayo ni wewe mwenyewe. Kweli asali ni tamu, lakini kulaji kwako lazima ujiwekee mipaka. Kwa sababu gani? Anasema usije ukashiba, ambayo ni sawa, lakini anasema na kuitapika, usije ukaishia mwisho ambao sio mzuri. Vitu vingi tumevilaumu ambavyo tumeviona ni vibaya, havikuanza kama vibaya, vingine vilileta matokeo mabaya kwa sababu tu tulikosa mipaka. Siku ya leo, angalia asali zilizokuzunguka, kula kwa kadiri ya kukutosha, usije ukashiba, kaisha kutapika na kuishia kumlaumu Mungu na kulaumu watu wengine, kumbe ni wewe ulikosa mipaka. Mungu akubariki.